Kosovo, regija nenehnih konfliktov in zaznamovana s krvavo zgodovino. Danes je tukaj država, ki je leta 2008 razglasila svojo neodvisnost, a prave samostojnosti še ni dočakala. Kljub temu, da zadnje desetletje ni prineslo uresničitve sanj kosovskega naroda, so minuli vikend 10. obletnico samostojnosti znali proslaviti. Ob obletnici samostojnosti Kosova so se v domovino vrnili številni zdomci, ki so srečo poiskali v tujini, a vezi z domovino niso nikoli pretrgali. Kemi ardhur me festupi i Zvicrës dhe ditore e pavarësisë Kosovës. Ndihemi shumë krenar, ka shumë punë për më bë, po sadokudo çto kemi lyp. Shtetin e kemi lyp, tash e kemi pa marrë parasysh pse ka shumë mangësi, po të paktën jemi të lirë, kjo më bën më një krenar. Sot më doj me babën shesh për festa e pavarësisë së Kosovës. Kjo festë është shumë e madhe për të gjithë shqiptarët e Kosovës, sepse në këtë datë Kosova është liruar nga serbët dhe është bërë shtet në vetë. A Kosovo tudi danes ni odvisno zgolj samo od sebe. Državo je doslej priznalo 115 držav, med njimi ni Rusije in Kitajske. Tudi zato država še danes čaka v predverju Združenih narodov. Daleč se zdi tudi vstop v Evropsko unijo. Miloš Kovič, profesor filozofije iz Beograda, razlaga, zakaj Srbija ne more priznati Kosova. Stvaranje tuđe države na teritoriji Republike Srbije to ne dolazi u obzir. Zašto? Pa zato što tamo i danas živi preko 120.000 naših građana. Zato što je preko 250.000 ljudi proterano odatle. Šta je sa njihovom imovinom? Šta je sa njihovim ljudskim pravima? Kosovsko vprašanje, ki se vleče že stoletja, bo, kot kaže, ostalo aktualno tudi za prihodnje generacije. Ovo je zaista pitanje budućnosti naše dece. Imam dvoje muške dece, ne želim da ratuju. I baš zato što ne želim da ratuju, ovo sada treba držati u zamrznutom stanju i ne predavati. Svaka predaja je poziv na dalje otimanje, na dalje kidisanje na srpsku teritoriju. Politika navidezno išče rešitve, a se gotovo zaveda, da bi popuščanje tako na eni kot na drugi strani odneslo pomembne politične točke. Srbski predsednik Aleksandar Vučić meni, da sedanja ureditev statusa Kosova ni optimalna, še manj pravična. Za neki dogovor potreban je kompromis. I ne može jedna strana da dobije sve, a da druga strana nema ništa. Ne može jedna strana da bude zadovoljna, druga nezadovoljna, jer to neće dovesti do rešenja. Do rešenja može da dovede samo to ukoliko jedni i drugi budemo ili nezadovoljni, ili bar pomalo zadovoljni. Na Srbijo pritiska tudi Evropska unija, ki Srbiji sicer ponuja možnost vstopa v unijo do leta 2025, a bo moral Beograd do takrat rešiti spor s Prištino.